إطار العجلة. يا إطار العجلة. إطار العجلة tire. In English tire. Tire. In Arabic إطار العجلة or إطار العجلة. tire تقول كي tire. in Pashto tire. إطار العجلة معنى tire in English. seat. in Arabic مقعد. مقعد means seat. seat. مقعد in Arabic مقعد. پښتو کې چوکۍ. چوکۍ مقعد. مقعد معنى in English seat. seat in Arabic مقعد. بل شنطة العربية. شنطة العربية trunk. in English we say trunk. trunk. شنطة العربية. in Pashto we say ډاله. ډاله. که تاسو کوم بل لفظ کاروئ ورته هیله کوم کومنټ کې ووایئ. ډالې ته پښتو کې څه وایي؟ trunk. شنطة العربية. مساحة in Arabic مساحة means wiper. wiper in English wiper. in Arabic مساحة. مساحة in Pashto پاکونکی. پاکونکی viper. viper مساحة. مساحة viper. rear lamp. rear lamp in Arabic لمبة خلفية. لمبة خلفية rear lamp. rear lamp in Pashto د شا څراغ يعني د موټر شا څراغ یا ګروپ. لمبة خلفية د موټر شا ګروپ خي. dashboard in Arabic تابلو. التابلو. التابلو dashboard. dashboard ته ویل کېږي څنګه چې په دې تصویر کې تاسو ګورئ. dashboard معنی تابلو. التابلو د موټر د dashboard دغه ته dashboard. we say dashboard in Arabic تابلو in Pashto نفس dashboard. كابوت. كابوت معنى hood. hood. hood means كابوت in Arabic. كابوت. كابوت. بانت. بانت ما خود سي اوریدل چې بانت ورته ویل کی. که تاسو کوم بل نوم ورته اخلي هله کوم کومنټ کې ولیکئ. بانت. hood. كابوت معنى spoiler. 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 spoiler in Pashto in Arabic theme. دغه چې دا انګریزي لفظ ده او دغه شی نوې راغلی اوسني ماډلو کې راغلی د موټر شا کې چې دا کوم ډیزاین لګی دې ته سپایلر وایي. سپایلر. سپایلر. neutral. neutral in gear ته ویل کېږي. in Arabic we say in يعني نفس like in gear. neutral gear. so in gear. neutral gear ته ویل کېږي دا in کې چې موټر و ان ته واچو. ان کې خو موټر نه چل کېږي. ها gear shift. gear shift in Arabic صندوق النقالات. صندوق النقالات gear shift. gear ته ویل کېږي دا ګیرونه چې بدلی را بدلی تصویر کې کتلی شئ. gear shift in English gear shift. in Arabic صندوق النقالات. صندوق النقالات gear. indicator. indicator إشارة. indicator إشارة. indicator یا إشارة هغه موټر کې چې اشاره لګی چپ طرف ته دی خي طرف ته دی شاته ګروپ هم لګي نو هغه ته indicator انګلیش کې ویل کېږي. إشارة in Arabic. إشارة indicator. brake pedal. بدال الفرامل. بدال الفرامل. بدال الفرامل معنى brake pedal. brake pedal بدال الفرامل يعني بريك ته ویل کېږي. د بريك دا پیډل ته شوی ده بدال الفرامل عربي ویل کېږي. بريك pedal in English بدال الفرامل. bumper. bumper الاكسدام in Arabic we say الاكسدام. اكسدام. بمپر ته ویل کېږي. دا موټر مخې ته چې دا بمپر دې ته اکسدام ویل کېږي. اکسدام انګلیش کې بمپر. بمپر الاکسدام پښتو بمپر. seat belt. seat belt. حزام الأمان. حزام الأمان seat belt in پښتو کمربند. دا موټر کمربند ورته وي. seat belt حزام الأمان. حزام الأمان کمربند. seat belt. seat belt حزام الأمان. license plate. license plate لوحة ترخيص. لوحة ترخيص معنى number plate. in Arabic لوحة ترخيص. لوحة ترخيص in English we say to license plate. license plate لوحة ترخيص number plate.
radiator 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 same dam this is English word so that's why in Arabic they say radiator radiator ته ویل کیږي موټر چې یخي هوا ګرمه هوا کې ساتي radiator 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 muffler muffler شكمان muffler شكمان شكمان muffler in Arabic شكمان in Pashto دودکش دود چې تیروزی تصویر کې کتای شي دودکش muffler muffler شكمان دودکش muffler شكمان door door باب دروازة ور يا door car door باب السيارة the motor دروازة door is simple door of home or door of car or all the same باب door windshield الزجاجة الأمامية windshield الزجاجة الأمامية دمخي خيخة يا شيشة windshield الزجاجة الأمامية دمخي شيشة شكرا جزيلا دير منا thanks for watching don't forget to subscribe our YouTube channel press the bell button like the video هلکم channel subscribe دا زنګ نام کلکې all okay کړئ او Facebook کې زمونږ عربي زده کړې آنلاین مرکز پاڼه لایک کړئ او فالو کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ او هلکم کومنټ وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.